Rusia merilis video 3 helikopter tempur menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina yang menyerang konvoi kendaraan. Awak penerbangan Angkatan Darat Rusia menghancurkan posisi pertahanan udara dan kendaraan lapis baja Ukraina. Helikopter serang Mi-24, Mi-28N, K-52 melakukan tugas mengamankan konvoi pasukan di darat. Militer Ukraina menembakkan rudal. Setelah lokasi musuh terdeteksi, helikopter tempur menghancurkan peluncur pertahanan udara dan awaknya. Kendaraan lapis baja dan awak pertahanan udara Ukraina yang sedang berkamuflase dilumpuhkan. Demikian keterangan video yang diunggah Kementerian Pertahanan Rusia, Rabu 3. Широта 637-го. Ракета. Крен велик. Крен. Туда насыпай нарами, видишь, откуда взлетела, видел ли? Раз, еще. Туда же. 637, слева пуск, иду туда. Крен велик. Крен. Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны. Давай. Перегруз. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.